Kristo Yesu akuzwe. Mugire Roho Mutagatifu. Nitwa Emmanuel Mwambari. Abari gihe tugiye gufatanya kumva ububasha bwa Yesu. Ububasha Yesu yaduhaye. Ububasha twahawe, ububasha bwa Yesu ni ijambo rikomeye cyane. Kristo Yesu akuzwe. Ijambo bita ububasha rirakomeye. Hari abantu bakunda kurikoresha cyane kugira ngo tubashe kuryumva, tubashe kumenya agaciro kabwo, tubanze turisesengure tumenye ngo ububasha ni iki. Abantu bakunda kurikoresha kandi rikagira agaciro ni abacamanza. Umucamanza iyo agiye gucira imyaka nka 30 cyangwa 50, aravuga ngo kubw'ububasha mpabwa n'amategeko, ubundi akagukoza icyo ashaka. Kristo Yesu akuzwe. Niyo waba urengana, ariko kubw'ububasha bwe ahabwa nta muntu umuvuguruza. Ngubwo ububasha rero, kubw'ububasha ahabwa yemerewe kugukoza icyo ashaka. Hari abantu benshi bafite ububasha, natwe dushobora kuba dufite ububasha yenda butari ubwo bwa Yesu busanzwe mu buzima bwacu. Umugabo afite ububasha bwe mu rugo, umugore akagira ububasha mu rugo ahabwa n'amategeko, ahabwa nuko ari umugore wawe. Umugabo akagira ububasha ahabwa nuko ari umugabo. Umusaza akagira ububasha ahabwa nuko ari umubyeyi. Ukagira ububasha ahabwa n'umuyobozi. Ubwo bubasha bwose butuma rimwe na rimwe iyo uvuze ntawe ukuvuguruza. Ubwo bubasha butuma ndetse n'ukuri hejuru ntacyo ashobora kugutwara, niyo yaba kuri hejuru, kubera ko ufite ububasha wahawe. Ijambo ububasha rero ni ikintu gikomeye. Ububasha twarimo tuvuga yenda ku bubasha bw'umucamanza, ariko mu nzego zose yenda duhere ku muyobozi. Umudugudu, umuyobozi w'umudugudu afite ububasha butuma ashobora gufata icyemezo, nubwo waba uri meya wamusuzugura agahamagara daso, daso wazisuzugura agahamagara polisi, polisi wazisuzugura hakamanuka abasirikare, kubera ububasha ahabwa. Ibyo byose rero dore ko izo ngero zitandukanye, uhereye kuri wowe n'ububasha wiyumvamo wowe mu rugo rwawe cyangwa mu kazi ukora. Niba uri diregiteri ufite ububasha kuba uyobora, ushobora kubabwira ngo kora iki bakagikora, ushobora kubahagarika bagahagarara. Ubwo bubasha rero Yesu we yatubwiye ko aduhaye ububasha, tugeraho kuzirikana ubwo bubasha Yesu noneho yaduhaye. Ububasha bwa Yesu ntabwo ari nk'ubwo ngubwo twebwe dufite hano mu isi, ahubwo Yesu afite ubundi bubasha. Ubwo bubasha tugiye kuzirikana, nagira ngo buri wese mu masegonda makeya asabe Roho Mutagatifu kwakira ubwo bubasha, kuko ubwo bubasha dushobora kuba tutari tubuzi, ariko usaba Roho Mutagatifu kumenya ububasha yaguhaye no kumenya uko ugomba kubukoresha. Buri wese rero natekereze ko ubwo bubasha bwa Roho Mutagatifu nk'uko twaburirimbaga mu isaha ye, ubwo bubasha dufite, hanyuma twinjire mu ubwo bubasha tubuzirikana, ariko dusabe Roho Mutagatifu ingabire yo kubwakira. Kristo Yesu akuzwe. Niba twakira iyo ngabire rero, buri wese nyine niyakira ubwo bubasha Yesu yaduhaye. Mu Ivanjili ya Luka tugiye kumva uburyo Yesu yaduhaye ubwo bubasha. Ese yabuhaye bande? Ese yabutanze ate? Ngo babigishwa uko bari 72 bagaruka bishimye cyane bavuga bati, mwigisha, na roho mbi ziratwumvira kubera izina ryawe. Arababwira ati, koko nabonaga Sekibi ahanuka ku ijuru nk'umurabyo. Dore mbahaye ububasha bwo kuribata inzoka na za manyenga, nubwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese, kandi nta kizashobora kubahuganya. Nyamara ntimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Kristo Yesu akuzwe. Abantu bafite amakayi
ndifuza ko aka gatitire ngo mukandika: dore mbahaye ububasha bwo kuribata inzoka na za manyenga n'ubwo gutsinda umwanzi wese, kandi nta kizashobora kubahunganya. ngubwo ububasha dufite. ububasha Yezu yaduhaye ni ububasha bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese, ni ububasha bwo kuribata inzoka na za manyenga, ni ububasha bwo kutagira ikintu na kimwe cyashobora kuduhunganya. ubwo bubasha Yezu yarabuduhaye. ese twarabwakiriye? niba utarabwakira, uyu munsi ubwakire. umenye ko nta mwanzi n'umwe ugufiteho ijambo, yaba sekibi, yaba isi. Yezu ati nimuhumure narayitsinze. waba umubiri, Yezu yarapfuye arazuka. ubwo bubasha Yezu yarabutanze bwo kuribata inzoka na za manyenga. intumwa zijya guhabwa ububasha, si ukuvuga ko zitari zibufite. hari ububasha zari zifite, kubera ko n'ubundi zari zirukanye roho mbi. zari zirukanye roho mbi, ziza kubibwira Yezu ko roho mbi zazumviye. ariko Yezu nubwo zari zifite ubwo bubasha, Yezu yabonye ko butuzuye. ububasha bwo kwirukana roho mbi gusa ntabwo bwuzuye, ahubwo abaha ubundi bubasha bw'ikirenga bwo kuribata noneho inzoka na za manyenga, kwirukana roho mbi, kuribata inzoka na za manyenga, kwirukana umwanzi uwo ari we wese aho yava hariho hose, kandi nta gizashobora kubahuganya. ese ubwo hari ububasha bwasigaye Yezu adatanze? Kristo Yezu akuzwe. hari umuntu wumva hari ubundi bubasha bwasigaye inyuma? ubwo bubasha Yezu yifitemo batubwiraga buri ku mubiri we wose, ndetse no kugeza no ku myambaro, Yezu yarabuduhaye. nta bubasha Yezu yasigaranye ataduhaye. iyo uhawe ububasha rero, ni uko uba ugiriwe icyizere. udafitiwe icyizere ntabwo ushobora guhabwa ububasha. utari inyangamugayo ntabwo baguha ububasha. tujya tugira amatora mu nzego zitandukanye. iyo utari inyangamugayo ntabwo bashobora kuguha ububasha bwo kuyobora abandi, ntabwo bashobora kuguha ububasha bwo gufata icyemezo. kugira ngo rero ushobore kugira ubwo bubasha, ni uko uba uri inyangamugayo. ubwo bubasha iyo ubuhawe, bugushoboza gukora icyo babuguhereye. Yezu niba yaraduhaye ubwo bubasha, dushobora gukora icyo twabuherewe kandi kikemera. icyo kintu twabuherewe cyo gutsinda uwo mwanzi uwo ari we wese, izi ntumwa zaje kwa Yezu zimubwira ngo twabikoze mu izina ryawe. Kristo Yezu akuzwe. iyo uhawe ububasha, bwa bubasha wahawe ukabukoresha mu izina ryawe wowe wenyine, wowe ubwawe, nta gaciro bugira. dutangira twavuze ngo umucamanza iyo agiye guca urubanza aravuga kubw'ububasha mpabwa n'amategeko. abikora mu izina ry'amategeko, ntabwo abukora mu izina rye. ntabwo ububasha agiye mfite nimba ukoresha mu izina ryanjye Emmanuel, nta gaciro bushobora kugira. Kristo Yezu akuzwe. ububasha bwose ubukoresha mu izina ry'uwabuguhaye, ndetse iryo zina ry'uwabuguhaye hano ku isi ushobora kubukoresha mu iryo zina, kandi nawe bukamugiraho ingaruka kuko nawe umufiteho ububasha. ariko kuko yabuguhaye ntabwo yisubira, yamaze kubuguha. kwamburwa ububasha wahawe akenshi usanga biruhanyije. iyo wamaze guhabwa ububasha, ntabwo upfa kubwamburwa. uwabuguhaye kugira ngo abukwambure bica mu zindi nzira, ndetse rimwe na rimwe zigoranye. bivuga ngo rero Yezu niba yaraduhaye ububasha, ntabwo abukwambura. nubwo waba umunyabyaha, nubwo wajya mu cyaha, bwa bubasha urabufite. nugaruka ukiyambaza iryo zina ry'uwabuguhaye, urongera usubirana ububasha wahawe. hari igihe tugira ngo ububasha twahawe kubera ibyaha twakoze, kubera ko twivuruguse mu kibi, ukumva wagize isoni. ariko ubwo bubasha nyamara uracyabufite. nugarukira Imana, nugarukira Yezu, iryo zina rya Yezu ntaho ryagiye. intumwa ziti mwigisha, na roho mbi ziratwumvira,
kubera izina ryawe. Ntabwo ari ukubera ububasha zahawe, ntabwo rombi zitwumvira kubera ubwo bubasha twahawe, ahubwo ziratwumvira kubera izina rya Yezu. Iryo zina rya Yezu twaheremo ububasha niryo rituma rombi zitwumvira, niryo rituma nta mwanzi ushobora kuduhuganya, niryo rituma tugomba kuribata inzoka na za manyenga. Ese iryo zina rya Yezu tujya turikoresha? Kristo Yezu akuzwe. Iryo zina rya Yezu turarikoresha cyangwa turarizi? Turarizi. Ubwo bubasha turabuzi. Iyo rero ukoresheje ububasha wahawe, ushobora kongererwa ubundi bubasha burenze ubwo wari ufite. Iyo ukoresheje ububasha wahawe ukabukoresha neza, urabwongererwa, wongererwa ubundi bubasha, ugirirwa ikindi cyizere. Ni muri urwo rwego intumwa Yezu yari yazitumye aziha n'ububasha, zigiye zibikora neza, rombi zirazumvira, zirukana rombi mu bantu benshi. Ariko zirangije, ikintu cyiza izi ntumwa zakoze, zagarutse gutanga raporo. Iyo waguhaye ububasha ubukoresheje mu izina ryawe, ntumubwire ngo ibyo wantumye dore ngibi nabikoze. Iyo udatanze raporo, yenda muri twarimwe abayobozi, iyo udatanze raporo uburizika kwirukanwa. Gutanga raporo, izi ntumwa zagarutse kuri Yezu ziramubwira ngo twabikoze, twakoze ibi. Nubwo Yezu yabibonaga n'ubundi aho yari ari, ko yarabwiye ngo nabibonaga rombi ziyanantuka, ariko arangije abongerera icyizere, noneho abaha ububasha bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese. Kristo Yezu akuzwe. Iyo ukoresheje rero ububasha wahawe neza, ugirirwa icyizere, wongererwa izindi nshingano, wongererwa ubundi bubasha. Intumwa ziti mwigisha, na rombi ziratwumvira kubera izina ryawe. Ubwo bubasha bw'izina rya Yezu zigarutse kubwira Yezu ngo nubwo rombi zitwumvira, nubwo twirukanye rombi mu barwayi, ariko ntabwo ari twebwe, ziciye bugufi. Iyo baguhaye ububasha ukishyira hejuru, uwabuguhaye ntabwo bimushimisha, ashobora kubukwambura. Intumwa rero zubashye uwazihaye ububasha, bituma zihabwa ubundi bubasha. Natwe icyo dusabwa ni ukubaha Imana. Wikora ikintu mu izina ryawe, wikwirwanirira. Nunarwana ugatsinda, ubwire Yezu ngo wakoze. Tujye twibuka kubwira Yezu ko twatsinze mbese. Kristo Yezu akuzwe. Ibuka ibintu byose waciyemo, rimwe na rimwe ukaza ugasaba, rimwe na rimwe ugatabaza, warangiza ukabigeraho, warangiza ukirata. Siko bigenda? Warangiza ukirata. Yenda wari urwaye, uravuza koko, utanga amafaranga uko uyafite cyangwa, ariko iyo akenshi ibibazo byawe birangiye, ntabwo wibuka yuko ari Imana yabikoze. Ababyibuka ni bakeya. Yezu yabivuze akiza ababembe ngo ntimwari 10, nyamara hagarutse umwe. Kutagaruka kubwira Yezu ngo wakoze, kuko nageze kwibi. Akenshi ibyo twagezeho, ibyo twakoze bikadukundira, kubera ubwo bubasha bw'Imana, ntabwo tugaruka kubwira Yezu. Buri wese abitekereze mu mutima we, yibaza inshuro agaruka kubwira Yezu iyo arangije akazi ushinzwe gukora. Ugaruka kubwira Yezu ngo nagakoze gutya, nubwo yakurebaga. Ugaruka kumubwira ngo ibi nabikoze, ndagushimira ko nabigezeho. Ugaruka kumubwira ngo ndagushimira ko nahinze bikera. Ugaruka kumubwira mu byemezo wafashe rimwe na rimwe byari biguteye n'ubwoba. Izi ntumwa zitubera urugero, zagarutse kubwira Yezu ngo twakoze ibi kandi byakunze. Yezu ati nabibonaga, ariko mbahaye ubundi bubasha noneho. Uko ugarutse kubwira Yezu rero ibyo wagezeho, arakongerera. Nyamara twebwe akenshi tugaruka imbere ya Yezu turimo tumusaba. Ububasha intumwa zahawe ntabwo zabuhawe zibusabye, ahubwo zaje kubwira Yezu zimushimira
ibyo zagezeho. Yezu rero mu kumushimira ahita aziha ubundi bubasha. Iyo uje imbere ya Yezu kumubwira ibyo wakoze, kumubwira ibyo wagezeho, arakongerera. Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko twabivugaga rero, zubashye zuhaye ububasha, zaciye bugufi, Yezu nawe azongera ububasha bwo kuribata inzoka na za manyenga, nubwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese, kandi nta kizashobora kuzihuganya habe na kimwe. Ububasha bukomeye. Kristo Yezu akuzwe. Sinzi niba ukuntu ndimo kubyumva namwe ariko mubyumva. Gutsinda umwanzi uwo ari we wese, wibaza abanzi urwana nabo, araba ushobora gutsinda, araba intambara ziri muri we mu mutima, uzibaze. Yezu uyu munsi aguhaye ububasha bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese. Ibaza icyo kintu. Njye ndimo gutegura nsoma ivanjiri byananiwe kubyakira. Gutsinda umwanzi uwo ari we wese. Ese kuki niba twarahawe ubwo bubasha, kuki dufite ubwoba? Impamvu dufite ubwoba nuko ubwo bubasha ntabwo twabwakiriye. Numara kwakira ububasha bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese Yezu yatanze, ubwoba ndibwira burashira. Ubwoba bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese ndetse n'icyashobora kuguhuganya. None se duhuganyijwe n'iki? Reba ibintu biguhuganya, ibintu bigutesha umutwe, bigatuma wikanga. Ubwo bubasha nyamara turabufite, ariko tubufite mu izina rya nde? Rya Yezu. Niba wumva ufite ubwoba, tabaza iryo zina rya Yezu. Kandi Yezu izi ntumwa ibyo zakoraga byose yarazibwiye ngo koko nabibonaga. Arabibona ko ufite ubwoba, arabibona ko biriya bikunaniye, ariko n'ibyo ukoze arabibona. Icyo usabwa rero wowe ni kimwe, ni ukuza kumubwira. Nasanze ikintu tuzira ni ukutabwira Yezu, kuko Yezu aho yibereye arimo arabibona. Mu butumwa yaguhaye, mu mirimo ukora, arimo arabibona. Yarazibwiye ngo nabirebaga, kuko nabibonaga roho mbi zihanantuka. Ariko kubera ko zari zije kumubwira, aziha ubundi bubasha. Nawe nuza kumubwira ashobora kukubwira ati koko ndabibona ko ufite intege nkeya, ariko nguhaye ububasha. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi ubwo bubasha ndifuza ko tubukoresha pe. Umubwire ati koko Nyagasani, ibi nabigezeho. Nawe arakubwira ati koko ndabibona, ibi wabigezeho, kuko ufite intege nkeya mwana wanjye, ariko nguhaye ubundi bubasha, va muri iki ngiki. Nguhaye ububasha bwo kuva mu cyaha, nguhaye ububasha bwo gufata icyemezo, nguhaye ububasha bwo guhinduka. Ni koko nta kutagize, ariko nguhaye ububasha. Ndetse niba nabishoboye nguhaye ubundi bubasha. Uyu munsi buri wese asabe Yezu amuzamure mu igarade, aho wari uruhave akuzamure. Muri make, iyo ukoresheje ububasha ufite ukabukoresha neza, uzamurwa mu ntera. Intumwa zazamuwe mu ntera, zahawe ubundi bubasha. Mbere zari zahawe ububasha bwo kwirukana roho mbi gusa, ariko kubera ko zaje kubwira Yezu, Yezu azizamura mu ntera, aziha ubundi bubasha busumbye ubwo zari zifite. Iyo ukoresheje ububasha neza rero wahawe, uzamurwa mu ntera. Ikinyuranyo cy'ububasha, iyo utakaje ububasha wari ufite, iyo ukoresheje ububasha wari ufite nabi, ugwa mu bwoba. Kristo Yezu akuzwe. Iyo utatiye inshingano wari ufite, mu bubasha ufite, ukabukoresha nabi, utangira gukebereza. Umugabo mu rugo afite ububasha, ahabwa nuko ari umugabo. Ariko ubwo bubasha iyo ubukoresheje nabi, ugakandamiza uwo mwashakanye, ukiharira umutungo w'urugo, ugakubita umugore ndetse n'abana, igihe kiragera abana bagakurira ku nkoni, bamara gukura bakakwigaranzura. Noneho ugatangira kujya utaha, bwa bubasha wari ufite bwo gutaha uvugiriza, ugataha usesera mu cyanzu. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo bakoresheje ububasha wahawe nabi,
ugatangira kujya ugenda ufite ubwoba. Wa mugore wahozaga ku nkeke wajya umubona ugaca hirya usiganwa no gusesera atarakubona utakivuga. Umuyobozi iyo yahawe ububasha agakoresha ububasha yahawe nabi, akarya ruswa, agafata ibyemezo bitari byo, igikurikiraho murakizi. Birangira yambuwe ububasha, babandi yari afiteho ububasha yakandamije, akajya agenda afite ipfunwe. Iyo ukoresheje ububasha nabi rero, igikurikiraho n'ubwoba, igikurikiraho n'ipfunwe, igikurikiraho n'ikimwaro. Buri wese yongera arebe ubwo bubasha Yezu yamuhaye. Iyo utabukoresheje, niba utabukoresha, nibwo bwoba dufite nyine. Rombi yaza ukagira ubwoba, ikakwigizayo, ikakwinjirira. Rombi kuki zitwinjirira zikarinda zigera mu mazu yacu? Kubera ubwoba tuzifitiye, kubera ko tutazi ububasha dufite kuri zo. Nyamara rombi yo izi ko tuyifiteho ububasha. Rombi yirabizi, rombi izi ko uyifiteho ububasha. Niyo mpamvu iyo ibonye uko kwinjirira, iguteza ubwo bwoba, ikakwereka ko ntacyo umaze, ikakwereka ko nta bubasha ufite, kugira ngo utazayigaranzura, kugira ngo utazongera guhindukira ngo uyibwire ngo ndakwirukanye. Iyo umugore yataye inshingano ze, ububasha yari afite mu rugo arabwamburwa, agatangira kugira ubwoba, agatangira kugira ikimwaro, kumva umwaye, kubera ko watakaje ububasha, watakaje icyizere wari wifitiye, ndetse n'uwaguhaye ububasha, kubera ko utakimujya imbere. Wamujya imbere se umubwira iki? Intumwa zagiye imbere ya Yezu zimubwira ibyo zakoze, ese wowe uratunguka imbere ya Yezu se umubwira iki? Kristo Yezu akuzwe. Imbere ya Yezu uramubwira iki? Niba yaraguhaye ububasha, Sekibi kazi kakwinjirana, ububasha Yezu yaguhaye ukaba utarigeze ubukoresha, uramugera imbere umubwire ngo iki rero? Ni ikibazo. Uratanga raporo imeze ite imbere ya Yezu kugira ngo akongerere? Iyo wihaye ububasha baraguhana. Impamvu dukoresha ubwo bubasha nuko twabuhawe. Hari igihe ushobora gukoresha ububasha utahawe. Iyo ukoresha ububasha utahawe mu buzima bwacu busanzwe, ushobora guhanwa n'amategeko. Hari igihe ushobora gukoresha ububasha ku muntu akakubwira ngo wabihawe nande? Kristo Yezu akuzwe. Twareye ku bacamanza, kubera ububasha mpabwa n'amategeko, arabanza akabisobanura. Impamvu abivuga cyangwa impamvu aribo natanzeho urugero cyane, niba bari muri mwe mumbabarire, nuko aribo rimwe na rimwe bafata ibyemezo bikakaye, ariko aravuga kubera ububasha mpabwa n'amategeko. Wowe rero nawe ubwo bubasha se urabuhabwa nande? Si ububasha wabuhawe nande? Ububasha urimo gukoresha wabuhawe nande? Iyo wihaye ububasha rero nta gaciro buba bufite, uba uri umutekamutwe. Tujya tubona abantu tukabyumva kuri radiyo, rimwe na rimwe bambara amabaje y'akazi katari akabo, akiha ububasha, ariko iyo bamufashe muzi uko bimugendekera, bamutwara intambike. Uba wihaye ububasha. Ububasha wihawe nta gaciro bugira, ariko twebwe ububasha twahawe bufite agaciro ko twabuhawe na Yesu. Iyo uhawe n'umuntu ububasha nawe atabufite, nabwo nta kintu bwamara. Twebwe waduhaye ububasha turabireba mu kanya, nuko abufite. Ububasha wihaye, ububasha wahawe n'umuntu udafite agaciro, utabufite nawe, ubwo bubasha nta kintu bumaze. Niwirukana Sekibi nta bubasha ufite, ubwo ngubwo nawe urabyumva, ntabwo zagenda, ahubwo zakubaza ngo ubwo bubasha wabuhawe nande? Ubwo bubasha kugira ngo ububone nuko ugomba kuba uri umukristo. Kristo Yezu akuzwe. Ntabwo twese ariko dufite ububasha. Ese uri umukristo? Uri umukristo? Ubwo bubasha Yezu yabuhaye abakristo, yabuhaye intumwa. Iyo ubatijwe Yezu aguha ubwo bubasha.
utazagenda rero ukavuga ngo ufite ubwo bubasha utari umukristo, utarabatijwe, utari uwa Kristo. Ntabwo Yesu ubwo bubasha yabuguhaye. Ububasha Yesu yatanze yabuhaye intumwa ze, yabuhaye abakristo, yabuduhaye muri batisimu ubwo yaduhaga Roho Mutagatifu. Niba udafite Roho Mutagatifu, niba utamwemera, nta bubasha ufite. Nta bubasha ufite bwo kwirukana roho mbi, nta bubasha ufite bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese, nta bubasha ufite bwo gutsinda icyaguhuganya icyo ari cyo cyose, kubera ko ubwo bubasha ntabwo wahawe. Ariko niba warahawe Roho Mutagatifu, nyir'ububasha, Yesu ubwo bubasha yarabuguhaye, kuko yaduhaye Roho Mutagatifu. Ati mbahaye Roho Mutagatifu, kandi azabibutsa ibyo nababwiye byose, ndetse ababwiye n'ibyo ntababwiye. Kristo Yesu akuzwe. Udafite Roho Mutagatifu nta bubasha bwo gutsinda ibyo byose ufite. Kugira ngo rero ugire ubwo bubasha, ni uko uba wabuhawe n'ushobora kukurengera igihe hagize uguhohotera, uwabuguhaye akagutabara. Kristo Yesu akuzwe. Iyo wahawe ububasha hakagira umuntu waza akagufata, ibi ngibi ukora wabihawe nande, akaguhohotera, ndetse ashobora no kugufata mu ijosi. Mbwira umuntu waguhaye ububasha. Ni uko uwaguhaye ububasha aba afite ubushobozi bwo kuza kukurwanirira. Njyewe nguhaye ububasha, ni uko mfite ububasha ku muntu uwo ari we wese uzaza kukubuza ubwo bubasha naguhaye. Ni ya raporo rero twavugaga. Nuwirukana roho mbi ikakubwira ngo ufite wahawe nande ububasha, uzayibwire ngo ni Yesu, izahita ikurekura yiruke. Ariko nisanga nta wabuguhaye, sinzi ko mutazabonana. Kugira ngo ububasha bwawe bugire agaciro, ni uko wabuguhaye aba ari hejuru y'ushobora kuza kukubaza ngo ninde waguhaye ububasha. Kristo Yesu akuzwe. Sibyo ra? Niko tubyumva twese. Iyo ufite ububasha, uwabuguhaye nawe nta bubasha afite, ubwo bubasha nta gaciro bwagira. Uhaye umuntu umurima mu isambu itari yawe, ndibwira yakubita isuka rimwe bakaba bamufashe mu ijosi, kubera ko wamuhaye ibintu udafitiye ububasha. Ariko ninguha umurima mu isambu yanjye mfitiye icyangombwa, azagenda wuhinga kandi nta waza kumubwira ngo kuki umpingira mu isambu, kubera ko mfite ububasha. Yesu rero yaduhaye ububasha nawe afite. Ubwo bubasha rero wahawe, ubwo bubasha Yesu yahaye intumwa, nibwo butuma roho mbi zibumvira. Ariko kubera ububasha bw'uwabutanze, roho mbi zizatwumvira kubera ububasha bw'uwabuduhaye, kubera izina rya Yesu. Ntabwo zizatwumvira kuko dufite ububasha. Ububasha turabufite. Warabatijwe, uhabwa amasakaramentu, urakomezwa, ubwo bubasha urabufite. Ariko icyo ntabwo aricyo kizatuma roho mbi zikumvira, ahubwo zizakumvira kubera ububasha bw'uwabuguhaye. Ni ukuvuga ngo Yesu nubwo yaduhaye ububasha, ubwo bubasha Yesu yaduhaye ari hejuru yabwo. Kandi ububasha bwa Yesu bw'izina rye nibwo bubasha bwacu. Ububasha bwacu buri mu izina rya Yesu. Ubwo bubasha rero tuzabukoresha mu izina ry'uwabuduhaye, ntabwo tuzabukoresha mu izina ryacu, ntabwo tuzabukoresha mu izina ry'uko turi abakristo gusa, tuzabukoresha mu izina rya Yesu. Iyo Yesu aduhaye ububasha, ni uko abufite. Twarimo tubizirikana mu mwanya, ntabwo umuntu ashobora kuguha ububasha atabufite. Yesu rero afite ububasha bwo kwirukana roho mbi, bwo gukiza indwara, bwo kuribata inzoka, bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese. Ubwo bubasha Yesu arabufite, kandi twarabubonye, ndetse n'uyu munsi turabubona. Kristo Yesu akuzwe. Niba Yesu aguhaye ubwo bubasha kandi ukabubona,
bwakire. Twari kugira impungenge iyo tuba tutabibona, ariko Yezu ubwo bubasha arabugaragaza hano. Yirukana roho mbi tureba n'amaso yacu, aribatiza nzoka tureba, atsinda umwanzi uwo ari we wese, atsinda ibiduhuganya. Urebe ibibazo twamuzaniye twese, nyamara Yezu arabitsinda. Natwe ubwo bubasha arabuduhaye. Ububasha Yezu yaduhaye arabufite, kandi Yezu nawe nubwo abufite, nawe afite aho bukomora. Ububasha bwacu burakomeye, tubukomora mu izina rya Yezu. Yezu nawe akabukomora hehe? Ku Mana. Yezu ntabwo ari umutekamutwe, nta nubwo ari umwesikoro uduha ibyo adafite. Abatekamutwe nibo baguha ibintu badafite, bakaba baguha ikintu badafite. Umuntu akaba yakubwira ngo genda ukore kiriya, genda uzanire iriya modoka kandi atariye. Kera hari umusore twabanaga, atubwira uburyo umuntu yamubwiye kandi ari umutekamutwe, aramukoresha kandi amukoresha ubujura. Ngo baragenda bageze mu Gakinjiro i Kigali, aramubwira ngo genda uzanire iriya ngunguru, yihagarara nka hano. Undi aragenda nk'umuntu w'umukani bahaye akazi, arayikorera, kandi nyirayo ari aho ntiyanabibona. N'abandi urumva iyo utwaye ikintu ku manywa hari igihe batabibona. Arangije araza, wa wundi aramubwira ati tugende. Bava nk'hano barinda bamenuka ruguru iriya, nyirayo azarebera asanga ingunguru ye ntayihari. Barakurikira, wa wundi kubera ko yari azi nyirayo, abonye babakurikiye ariyirukira, bafata wa wundi. Ni ukuvuga ngo yamuhaye ububasha adafite. Kugira ngo yisobanure byaramugoye, kuko baramujyanye baramufunga. Igihe kigeze nyine baramufungura. Bamuhaye ububasha badafite. Yezu rero ntabwo ari umwesikoro, ntabwo ari ubwo bubasha atanga. Ubwo bubasha atanga arabufite, kuko n'izo roho mbi twirukana zirabizi ko ubwo bubasha Yezu abufite. Niyo mpamvu tuzirukana zigahunga, nuko zimuzi. Uranshakaho iki Yezu w'i Nazareti? Ndeka nigendere, nzi ko uje kundimbura. Ubwo Sekibizo zizi ububasha Yezu afite, zizi n'ububasha Yezu yaduhaye. Sekibizo ziraturusha kumenya ububasha dufite kuri zo. Iyo utangiye kuzirukana zirihungira hakiri kare, ariko twebwe ntabwo tuzi ko ubwo bubasha tubufite. Ububasha bwa Yezu abukomora ku Mana. Ati dore nahawe ububasha bwose. Ivanjiri ya Matayo. Nuko abigishwa 11 bajya muri Galileya ku musozi Yezu yari yarabarangiye. Bamubonye barapfukama, bamwe ariko bashidikanya. Yezu arabegera arababwira ati nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Kristo Yezu akuzwe. Ububasha Yezu yaduhaye ari kumwe natwe kugeza igihe isi izashirira. Mwumva ukuntu dukomeye. Izi ntumwa zari zije kureba Yezu zarashidikanyaga, ngo zarapfukamye, zamupfukamye imbere, ariko bamwe bashidikanya. Kristo Yezu akuzwe. Ese uko turi hano twese turemera, cyangwa natwe harimo abashidikanya? Twarimo tuvuga ngo dukore kuri Yezu. Ese iyo bavuze iryo jambo, iyo tuvuga ububasha bwa Yezu, urabyumva ute wowe muri wowe? Nyamara ushobora kuba ushidikanya. No muri izi ntumwa harimo izashidikanyaga, ngo zimwe zarashidikanyaga. Nubwo zari intumwa ariko zarashidikanyaga. Yezu yari amaze kuzuka. Harimo abari bataremera ko Yezu koko ubwo bubasha babufite. Abo rero ni twebwe. Waje gukira ariko urashidikanya. Waje ufite ibibazo ariko urashidikanya. Yezu ati ngo haye ububasha, ariko se koko urashidikanya? So koko nategeka roho mbi ikagenda?
kuki ushidikanya rero? Yezu rero kubera ko yababonaga imitima yabo akabona ko bashidikanya, niyo mpamvu yongeye kubabwira ngo arabegera arababwira ati nahawe ububasha bwose mu ijuru ndetse no ku isi. Kristo Yezu akuzwe. Yezu afite ububasha mu ijuru ndetse no ku isi, ariko twebwe ubwo aduhaye ni ubwo ku isi. Yezu yaduhaye ububasha bwo ku isi, ariko wabufite mu isi no mu ijuru. Niba afite ububasha mu isi no mu ijuru, ntacyo ku isi rero na kimwe kitari munsi ye. Ibibazo byawe biri munsi, kandi Yezu afite ububasha, kandi ubwo bubasha arabuguhaye bwo guhangana n'ibibazo byawe, bwo guhangana ni byinshi: uburwayi, ibigeragezo, ibitotezo, abakwanga, abakuvunisha, abagutuka. Ibyo bintu byose Yezu aguhaye ububasha bwo kubitsinda. Wishidikanya rero, wishidikanya ku bubasha Yezu aguhaye, wishidikanya ku bibazo wazaniye Yezu, kuko Yezu afite ububasha mu ijuru no ku isi. Wishidikanya ko muri iki gihe Yezu ashobora kuba atakumva. Uko yari ari kera na n'uyu munsi niko ari. Ibyo yakoraga kera, ibyo yakoze i Kafarinawumu, ibyo yakoze twumvise mu ivanjiri twumvise, uko abarwayi bamukozeho bagakira, uyu munsi arabikora. Ndi kumwe namwe kugeza igihe isi izagera gute? Izashirira. Isi se yari yashira? Isi ntabwo yari yashira. Isi rero niba itarashira, Yezu ari kumwe natwe. Mukanya ndimo mvuga ngo Yezu ntabwo ari umwesikoro, nta nubwo ari umutekamutwe. Icyo akubwiye ni ukuri. Yaravuze ngo nige nzira, ukuri n'ubugingo. Yezu ni ukuri, ijambo rye ni ukuri. Niba avuze ngo dore ndi kumwe namwe kugeza igihe isi izashirira, ntashobora kugenda. Ntabwo Yezu yavuye mu isi, ntabwo Yezu yavuye muri twe. Kandi ikimenyimenyi, ku mugani wa za ntumwa, nanjye ibyo ndi umugabo wo kubihamya. Ndi umugabo wo kubihamya ko Yezu ari mu isi, abana natwe, ari hano, kuko ibitangaza bye mbibonera hano. Ibitangaza bye mbibonera mu buzima bwanjye. Kristo Yezu akuzwe. Niba rero ubona ibitangaza bya Yezu mu buzima bwawe, emera iri jambo. Emera ko Yezu ari mu isi, abana natwe kugeza igihe isi izashirira. Emera ko Yezu afite ububasha mu isi no mu ijuru. Emera ko Yezu aguhaye ububasha bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese. Emera ko Yezu numukoraho urakira. Emera ko Yezu abana nawe kandi akongerera ububasha, numuha raporo. Uyu munsi buri wese ahe raporo Yezu. Niba yaranakunaniye, niba ntacyo wakoze, kubera ko uyu munsi ubyumvise, mu butayu mubwira uti Yezu ntacyo nakoze, ariko uvugura ububasha wampaye, araguha ubundi. Aha rero twakwibaza ngo niba turi abakristo tukaba dufite ububasha twahawe na Yezu muri batisimu, mu masakaramentu, kuki ubwo bubasha Yezu yaduhaye tubukoresha ntibyemere? Kristo Yezu akuzwe. Kuki ubwo bubasha Yezu yaduhaye ibigeragezo biza bikaturusha intege kandi turi abakristo? Ndetse rimwe na rimwe twanabigerageza gukoresha ubwo bubasha bikanga. Kuki roho mbi zitatwumvira kandi dufite ubwo bubasha? Ese Yezu ni umubeshyi? Ese Yezu yaradushutse? Hari ushobora yenda kugwa mu icyo gishuko, ariko ntabwo Yezu yadushutse. Impamvu ubwo bubasha tubukoresha ntibyemere nuko tubukoresha nabi. Iyo ukoresheje ububasha wahawe nabi, nta gaciro bugira. Cyane ko rimwe na rimwe abo dukoresha ubwo bubasha arizo roho mbi zizi Yezu kuturusha. Iyo ukoresheje ububasha wahawe na Yezu ukabukoresha nabi, roho mbi nyine iragucunga. Si ububasha
twahawe tubukoresha neza? Izo rombi turazirukana koko mu izina rya Yezu? Ubwo Yezu yajyaga i Yerusalemu ageze i Samariya, yari kumwe n'intumwa ze. Yari kumwe n'intumwa ze, hanyuma ngo arazibwira ngo nizigende zimutegurire amayira zigisha abantu. Noneho ngo abantu banga kumwakira. Intumwa ze zishaka gukoresha ubwo bubasha zizi kuri Yezu, zibwira Yezu ngo tumanure umuriro se tubarimbure. Kristo Yezu akuzwe. Ngo igihe cya Yezu cyo kuvanwa ku isi cyari cyegereje, nuko yemeza adashidikanya kujya Yerusalemu, yohereza integuza ngo zimubanzirize imbere. Baragenda binjira mu rusisiro rw'Abanyasamariya kumuteguriza. Ariko abaho banga kumwakira kuko yajyaga i Yerusalemu. Babiri mu bigishwa be, Yakobo na Yohani, babibonye baravuga bati, Nyagasani, urashaka se ko dutegeka umuriro ukamanuka mu ijuru ukabatsemba? Kristo Yezu akuzwe. Ngaho mwumva ubwo bubasha ukuntu bari bagiye kubukoresha. Akenshi ububasha dufite turabukoresha gute? Ese aho ntitubukoresha nk'izi ntumwa? Yezu rero ngo yarababwiye ngo we rero ngo arahindukira arabatonganya cyane, nuko baboneza bajya mu rundi rusisiro. Kristo Yezu akuzwe. Dufite ububasha. Izi ntumwa zari zifite ububasha kuko zari ziri kumwe na Yezu, ndetse bari bafite ububasha bwinshi kuko zari ziri kumwe na Yezu. Ariko mwibaze ubu buryo zarashaka gukoresha ubwo bubasha zifite. Urashaka se ko dutegeka umuriro ukamanuka ukabatsemba kubera ko banze kukumva? Kristo Yezu akuzwe. Ese aho ububasha dufite ntabwo tubukoresha gutya? Ububasha dufite tugomba kubukoresha ariko ntiturengere. Izi ntumwa zashatse gukoresha ububasha zifite ngo zitsembe. Yezu ntabwo atsemba. Yezu ntabwo yica, ahubwo arakiza. Ububasha dufite ntabwo ari ubwo kwirata. Izi ntumwa zari zimeze nk'aho zari zigiye kwirata. Tubereke. Urashaka reka tubereke ko dushoboye. Banze kutwumva. Zinyana zimbwa. Ndibwira barashyizeho n'ibindi, cyangwa bari bafite umujinya ibyo ari byo byose. Kuki banze kutwumva? Babwira urashaka dutegeke umuriro mu ijuru uzubatsembe. Ibaza ubwo bubasha rero twahawe uburyo tubukoresha. Gukoresha ububasha twahawe na Yezu ni uguca bugufi. Ububasha twahawe na Yezu ntabwo ari ubwo kwiratana. Niba arahawe ububasha wigenda wirate kutegeka roho mbi. Yezu yabwiye izi ntumwa ze ngo ntimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Ntabwo kuba roho mbi zitwumvira, ntabwo kuba dushobora guhangana n'ibibazo byacu, ntabwo kuba twarabashije kugera kwibi wibyiratana. Ca bugufi. Ubwo bubasha Yezu yaguhaye ugashobora bino, ubwo bubasha Yezu yaguhaye ukaminuza, ubwo bubasha yaguhaye ukabasha gufata ibyemezo, ubwo bubasha Yezu yaguhaye bukaba butuma abantu bagukunda bakwibonamo, ntabwo ari ubwo kwiratana, ntabwo ari ubwo gukandamiza abandi. Ubwo bubasha Yezu yaguhaye bwo kuyobora ntabwo ari ubwo gukandamiza abandi, ntabwo ari ubwo kubereka ko uri umugabo, ahubwo ni ubwo guca bugufi. Ca bugufi. Ahandi dusanga abashatse gukoresha ububasha bakabukoresha nabi, tubisanga mu byakozwe n'intumwa, mu ngorane ngo zaturutse ku bahungu 7 ba Seba. Abo ni abantu bagiye bakoresha ububasha bakabukoresha nabi
kugira ngo natwe tumenye ese ukoresha ububasha uhawe ugiye kubukoresha gute? Ese urabusobanukiwe? Urabuzi? Uzi uko ugomba kubukoresha? Ni uguca bugufi. Yezu mu buzima bwe yicishaga bugufi. Yari Imana kandi n'ubu yicisha bugufi. N'ubu Yezu ariyoroshya. Wibaza Yezu utunguka imbere n'ubwirasi bwawe n'ubushongore bwawe, ari Imana ariko ukaza n'ibyaha byawe ukamusaba kandi akaguha. Yezu aca bugufi. Wibaza Yezu utaguhanira ibyaha byawe? Wibaza Yezu ukubwira ntiwumve? Izi ntumwa iyo Yezu agira umujinya nkwazo yari guhita amanura uwo muriro koko akabarimbura, kuko banze kumwumva. Ariko Yezu ntabwo ariko ameze. Yezu aca bugufi. Ngo hari abayahudi bamwe bazeraga ibihugu birukana roho mbi mu bantu, nabo bageragezaga kuzirukana bitwaje izina rya Nyagasani Yezu, bavuga bati, ndabirukanye mu izina rya Yezu uwo Pawulo yamamaza. Abakoraga ibyo ni abahungu 7 ba Seba, akaba n'umuherezabitambo mukuru. Nyamara roho mbi irabasubiza iti, Yezu ndamuzi na Pawulo nkamumenya, ariko se mwe muri bande? Kristo Yezu akuzwe. Bashaka kwirukana roho mbi nabo, ariko bakazirukana ngo mu izina rya wa wundi Pawulo na Silasi bakoresha. Yezu ntibamuzi. Babona Pawulo ibyo akora, nabo barashaka kubikora gutyo. Uko bumvaga Pawulo avuga ngo ndabirukanye mu izina rya Yezu, nabo bakaza bati, Yezu abo bo ntibari banamuzi rwose. Ndabirukanye mu izina rya wa wundi Pawulo avuga. Ese wowe ubasha ufite Yezu uramuzi? Kristo Yezu akuzwe. Nguko gukoresha ububasha dufite twahawe, ariko ibyo dushaka kugeraho ntitubigereho. Ubwo bubasha ntibugira agaciro. Kugira ngo ubwo bubasha bugira agaciro, nuko tugomba kuba tuzi Yezu. Niba wirukana roho mbi kandi uzi Yezu n'ububasha bwe, roho mbi nuyigera imbere ikakubona nta bubasha bwa Yezu ufite, abantu ngo zarabahindukiranye zibagirira nabi. Zikimara kubabwira ngo Yezu ndamuzi na Pawulo nkamumenya, ariko se mwe muri bande? Nuko uwo muntu wari wahanzweho na roho mbi arabasimbukira, abarusha amaboko bose, maze abagirira nabi, kugeza ubwo baturumbuka mu nzu, bahunga bambaye ubusa kandi ari inkomere. Kristo Yezu akuzwe. Nuko ngo ubwo bubasha rero kugira ngo bugire agaciro, nuko ugomba kuba uzi uwabuguhaye. Ntuzabikore kubera ko n'abandi babikora, utazamera nk'aba ngaba. Kristo Yezu akuzwe. Ntuzirukane roho mbi kubera ko n'abandi bazirukana, ahubwo zirukane mu izina rya Yezu. Ntuzirukane roho mbi kubera ko wabyumvise, ahubwo zirukane kubera ko Yezu wamumenye. Numara kumenya Yezu uzazirukana mu izina rye kubera ko urizi. Numara kumenya ububasha bwa Yezu bukagucengera, uzirukana roho mbi mw'ubwo bubasha. Ariko ntuzirukana kubera ko wumvise babivuga, cyangwa kubera ko wabonye abandi bazirukana, roho mbi zakubwira ngo Yezu ndamuzi, n'abo wabonye babikora ndabazi, ariko se wowe urinde. Kristo Yezu akuzwe. Aka kanya buri wese niyibaza icyo kibazo, ndinde wo kwirukana roho mbi? Se Yezu ndamuzi? Yezu ndamuzi, cyangwa nanjye ndazirukana muri izina rya wa wundi numva bavuga ko Roho Mutagatifu? Ndazirukana mu izina rya wa wundi numva bavuga mu kiliziya? Ndazirukana mu izina rya wa wundi? Iryo zina urarizi? Ububasha bwaryo uraruzi? Ese urabufite? Ngicyo rero ikintu gituma dushobora kwirukana roho mbi ntizitwumvire. Nyamara Shitani iyo twembaje ububasha bwayo iratwumvira. Kubera iki twembaza ububasha bwa Shitani bukatwumvira? Ariko twakwembaza ububasha bw'Imana
ntibutwumvire. Ni ukubera ko tuvanga. Ububasha bwa Shitani turabuzi, ariko ububasha bw'Imana kenshi ntitubuzi. Ni ukubera icyo umusaza avuma umwana we kandi akabyemera ko namuvuma umuvumo umufata, kandi akaba anabizi neza, ariko bakubwira bati numuha umugisha uramufata, ntabyemere. Turemera ububasha bwa Shitani kurusha uko twemera ububasha bw'Imana. Ububasha bwa Sekibi turabuzi. Ni ukubera iki baguha imiti ngo ugende uyisige, ukagenda wemeye ko nuyisiga ukira, ariko batisimu bagushyize ku gahanga ukaba utemera ububasha bwayo. Kristo Yesu akuzwe. Imyemerere yacu ihagaze ite ituma tutabasha gukoresha ubwo bubasha bwa Yesu? Imyemerere yacu, ese uremera? Kuki wemera? Kuki wemera iyo miti ariko amazi ya batisimu ntuyemere? Kuki bakubwira ngo ujye mu mayira abiri wambara ubusura umubyeyi ukabikora, ariko bakubwira ngo kora ku nshunda za Yesu urakira, ukumva bidashoboka? Bakubwira ngo mu izina rya Yesu rombi zirahunga, ukumva ntibishoboka. Akenshi ubwo bubasha tutabubona nuko twemera ububasha bwa Sekibi kurusha uko twemera ububasha bw'Imana. Turemera umuvumo kurusha umugisha. Ntabwo wemera ko wabwira umwana wawe ngo nguhaye umugisha ngo uwo mugisha azawukurane, ariko kandi numuvuma urabizi neza ko umuvumye kandi bikamufata. Ndabeshya? Ibyo twemera ni ibiki? Twemera ububasha bw'Imana cyangwa twemera ububasha bwa Shitani? Usanga ari akenshi ububasha bwa Shitani aribwo duha agaciro cyane, ari idutera ubwoba kurusha uko twemera ububasha bw'Imana. Nyamara yaba twemeraga ubwo bubasha bw'Imana, nk'uko Rombi zabwiye aba bantu ngo Yesu ndamuzi, ariko se wowe urinde? Yesu yo Shitani yizi Yesu kurushaho, izi ko afite ububasha, ariko aho kugira ngo wemere uwo Shitani itinya, uremera Shitani, kandi nayo iri hasi, irabizi ko iri hasi, irabizi ko Yesu yifiteho ububasha, ndetse n'iyo imubonye irahunga. Ariko twebwe turemera ububasha bwa roho mbi kurusha uko twemera ububasha bwa Yesu. Turemera imiti ya Shitani, turemera amahirwe dushobora gukura mu bapfumu kurusha uko twemera amahirwe dushobora gukura ku mazi y'umugisha, kurusha uko twemera amahirwe dushobora gukura mu kwemera. Igituma rero ubwo bubasha tutabukoresha ngo tugere ku cyo Yesu yabuduhereye, ni ukubera ko nta kwemera dufite. Yesu ati yaba mwari mufite ukwemera kungana n'akabuto ka sinapisi mwategeka bikaba. Impamvu dutegeka ntibibe ni uko nta kwemera dufite. Uyu munsi dusaba ingabire y'ukwemera. Yaba mwari mufite ukwemera mwategeka uyu musozi ngwimuka kandi ukabumvira. Gutegeka umusozi ngwimuka ni ukubwira roho mbi ngo sohoka, sinzi icyoroshye. Njye ndumva icyoroshye ari uko wabwira roho mbi gasohoka. Bimaze guterura umusozi. Yesu rero yarabivuze, ukwemera kwacu ni gukeya. Igituma ubwo bubasha tutabukoresha, tutirukana roho mbi ngo tuziyirukaneho, turamburire ibiganza ku barwayi bakire, nuko nta kwemera dufite. Iyo nta kwemera ufite, ntabwo ubwo bubasha wabwakira. Banza wemere ubwo bubasha, saba Yesu ingabire yo kwemera, akongera ukwemera, wemere ubwo bubasha, hanyuma ubwakire, hanyuma ubukoreshe icyo Yesu yabuguhoreye. Iyaba rero twamenyaga Yesu tukamenya n'ububasha bwe, ubwo bubasha bwe twabumenya. Yaba twamenyaga ubwo bubasha bwa Yesu, ntabwo twakoresha ububasha bwa Shitani. Yaba twamenyaga ububasha bwa Yesu, ntabwo twashidikanya ngo uze mu isengesho ariko ufite n'udupfunyika wasize mu rugo. Uze mu isengesho niba kubwira ngo urakize, niba kubwira ngo nukora kuri Yesu urakira, ariko nugera mu rugo nuhura n'agatero kamwe ka Sekibi, kandi Yesu yaguhaye ububasha bwo kutagira ikintu kiguhungabanya, ariko nuhungabana gatoya
usubire hahandi. Impamvu Yesu yavuze ngo mbaye ubasha bwo kutagira ikibahungabanya nuko yari azi ko ibyo bintu biduhungabanya bihari. Kristo Yesu akuzwe. Ibiduhungabanya birahari, nta nubwo bizavaho. Yesu arabizi. Uzahungabana pe, uzakirira hano mu isengesho, ariko nugera mu rugo uzahura n'ibiguhungabanya. Birahari, ariko Yesu aguhaye ububasha bwo gutsinda ibyo bintu biguhungabanya. Kuki dutsindwa? Kuki uva mu isengesho wafashijwe, ariko wagera mu rugo ibyo bintu biguhungabanya wahura nabyo ukongera ugasubira mu bapfumu? Nuko utakiriye ubwo bubasha. Nyamara ibyo biguhungabanya biraguhungabanya kugira ngo birebe ko wakiriye ubwo bubasha. Nubibwira ngo mfite ububasha, birarekura, kuko Yesu yaguhaye ububasha, kandi arakubwira ngo ndi kumwe nawe kugeza igihe isi izashirira. Kuki tutabyakira rero? Ibyo biduhungabanya twahawe ububasha, izo roho mbi dufiteho ububasha, Yesu arabizi ko zihari, nta naho zizajya, nta nubwo zizakuva erega, zizajya zihora zigusura. Ariko niziza zigasanga uhagaze mu bubasha bwa Yesu, zizagenda. Ariko nizisanga nta bubasha bwa Yesu ufite, zizakubwira ngo Yesu ndamuzi n'abandi ndabazi, ariko wowe ziturire. Hagarara mu bubasha bwa Yesu rero. Niyo wahungabana, niyo wahura n'ibimeze bite, hagarara mu bubasha bwa Yesu uhawe uyu munsi. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi ndifuza ko buri wese ahagarara muri ubwo bubasha bwa Yesu. Ubwo bubasha kandi Yesu yaduhaye, hari icyo adutegeka. Kristo Yesu akuzwe. Niba twazirikanye ivanjiri neza, Yesu amaze kuziha ubundi bubasha, yarabohereje, muhaguruke. Guhaguruka ni ikindi kimwe, ni yindi ntwaro yo gukomeza ubwo bubasha kandi no kubwongererwa. Iyo Yesu aguhaye ububasha ukiyicarira, roho mbi iraza ikaguhitaho nyine, ikakujya inyuma, ikakwinjirira kubera ko wahagaze hamwe, igatangira ndetse kukwambura ubwo bubasha ufite. Ububasha Yesu aduha busaba guhaguruka nkagenda, busaba nawe guhaguruka aho uri. Ese ko wabatijwe, aho wari urubatizwa ntabwo ariho ukiri? Uranyeganyega ngo nyuma y'ibyo Nyagasani ahitamo n'abandi 72, maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Yesu aguha ububasha, ariko arashaka ko ubwo bubasha ubukoresha. Kristo Yesu akuzwe. Ongera utekereze ingabire ya Roho Mutagatifu wapfukiranye muri Kiliziya. Warabatijwe, urakomezwa, uhabwa Ukaristiya, ndetse na penetensiyo urayihabwa. Uhabwa izo ngabire, uhabwa ububasha. Ukora iki? Kristo Yesu akuzwe. Yesu yabohereje ari babiri, mugende, ndabohereje. Abohereje kugira gute? Guhangana n'umwanzi. Abohereje mu bantu guhangana n'umwanzi, kuribata inzoka n'amanyenga no gutsinda umwanzi uwo ari we wese. Nudahaguruka ngo ugende rero, umwanzi akakwinjirana, ntabwo uzaba ukimutsinze. Kuki umwanzi akwinjirana? Twitegereza ko uwo mwanzi atwinjirana, ahubwo haguruka ugende. Iyo umwanzi yamaze kukwinjirana, kumutsinda biragora. Kristo Yesu akuzwe. Ndabeshya? Iyo umwanzi yakwinjiranye, kugira ngo umutsinde, bisaba yuko hari abantu baza kugutabara, bisaba yuko utabaza. Sekibi rero, impamvu rimwe na rimwe tutamutsinda, aratwinjirana. Kuki Sekibi atwinjirana? Yesu yarababwiye intumwa ze, muhaguruke mugende. Yesu arashaka ko duhaguruka tukagenda, tukava aho turi, tukanyeganyega, tugakoresha ingabire twahawe. Ingabire twahawe nizo zitsinda Sekibi. Nibwo bubasha bw'Imana. Gusenga, haguruka ugende, ujye mu migi, ujye gukoresha ingabire wahawe.
akenshi abantu bakoresha ububasha bwa sekibi, impamvu babukoresha bikatugiraho n'ingaruka cyangwa bukabahira, nuko bahaguruka. Kristo Yesu akuzwe. Wagira ngo hari umuntu ukoresha ububasha bwa sekibi wicara? Ntabwo bicara. Hari imvugo iba mu Banyarwanda ngo yarampagurukiye, mujye muyumva. Iyo umuntu avuga ngo yarampagurukiye aba yaragiye kukuraguriza. Iyo umuntu yaguhagurukiye rero kwa shitani aragutsinda, ariko impamvu agutsinda nuko aguhagurukira agasanga wicaye. Kristo Yesu akuzwe. Kanaka yarampagurukiye, iyo mvugo njya nyumva. Yarampagurukiye arandogesha, yarampagurukiye ajya Kibungo, yarampagurukiye ajya Tanzania. Abajya mu bapfumu ntabwo bicara. Amena n'igihugu cy'u Rwanda akagenda mpaka ageze muri Tanzania ni Bugande n'ahandi hose bamurangira umupfumukazi. Kuki baduhagurukira rero bikemera? Nuko twebwe twicaye. Kuki abajya kwa shitani baduhagurukira bahaguruka kuturusha? Kuki twebwe tudahaguruka? Ese nuko shitani irusha ububasha Yezu? Kristo Yesu akuzwe. Shitani ntabwo irusha ububasha Yezu. Kuki umuntu aguhagurukira kwa shitani akakurusha imbaraga? Nuko wowe wicaye. Uyu munsi nawe haguruka. Uyu munsi naguhagurukira ajya kwa shitani, nawe umuhagurukira ujye kwa Yezu, maze turebe. Uyu munsi Yezu aguha ububasha bwo guhangana n'abanzi bawe. Abo uvuga ko bakuroga, abo uvuga ko baguteza ibyo baguteza, abo baguhagurukira bakajya mu bapfumu, abo barara amajoro ari wowe bariho. Kuki baguhagurukira? Bazaguhagurukira baraye muri chapelle ndebe ko bakubona. Bazaguhagurukire uri muvuga rozari ndebe ko bakubona. Bazaguhagurukire uri musenga, uri mu masengesho nawe warahagurutse. Bazaguhagurukira uri mu butumwa ndebe ko bakubona. Ntabwo umuntu yaguhagurukira kwa shitani ngo asange nawe wahagurutse azakubone. Kristo Yesu akuzwe. Impamvu azakubona nuko azasanga wicaye, kuko shitani irakuzi. Shitani izavuga ngo wowe ndakuzi, nabariya ndabazi, ariko wowe urinde. Urinde. Uyu munsi menya uwo ari we, uri we. Uyu munsi menya aho uhaguruka ujya. Uyu munsi haguruka. Ese urahaguruka ujya he? Kristo Yesu akuzwe. Niba umuntu ashobora gutanga itike akaguhagurukira akava aha akajya Kibungo, nta muntu bibanze kuri Kibungo nuko bajya bavuga ngo niho ngo hari abapfumu bakomeye, akajya Tanzania, akajya Bugande gushaka shitani ngo ufite ingufu. Yesu ati mbahaye ububasha, kandi uwaguhaye ububasha ntabwo ari aho hose, ari hano, ari muri wowe. Nibaguhagurukiye nawe uhaguruke usange Yesu. Nguhaye ububasha bwo gutsinda umwanzi. Uwo mwanzi nagutera, sanga Yesu umubwire ngo jya kumuha raporo. Ya raporo twumvise intumwa zatanze. Genda ubwire Yesu ngo ndabona umwanzi yananiye, aguha ububasha. Yesu ahora yiteguye kuduha ubundi bubasha. Aho twananiriwe arahareba, kandi yiteguye kuduha ubundi bubasha. Yesu kino cyananiye, nguhaye ububasha. Yesu abapfumu baranzigirije, nguhaye ububasha. Yesu abarozi barandembeje, nguhaye ububasha. Yesu indwara irandiye, nguhaye ububasha bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese. Nta limite bifite. Ari ibyo ndimo kuvuga ari nibyo ntavuze, nguhaye ububasha. Ari byo we wibwira, Yesu ati mbahaye ububasha bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese. Kristo Yesu akuzwe. Iri jambo umwanzi uwo ari we wese, jye nabuze ukuntu ndifata. Mwibaze umwanzi uwo ari we wese, ni ikintu gikomeye. Ntabwo
ntabwo ari ibibazo byawe aho bigarukira, n'ibindi uzagira. Ushobora gutsinda umwanzi ufite hakavuka undi ukomeye, ariko uwo ari we wese nguhaye ububasha. Yezu rero uwo uguhaye ububasha arashaka ko bukumarira iki uyu munsi? Kristo Yezu akuzwe. Iyo Yezu akubwiye ijambo hari icyo abashaka ko rikumarira. Uyu munsi Yezu arakubwiye ngo nguhaye ububasha. Ububasha Yezu aguhaye, buri wese uri hano arifuza ko ubukoresha iki? Ntabwo yifuza ko ububasha Yezu aguhaye ubukoresha umanura mu ijuru ngo uzutwike mugenzi wawe. Ntabwo yifuza ko Yezu ububasha aguhaye ubukoresha uhamagara Yezu ngo umwereka ngo abanzi bawe. Ntabwo Yezu ashaka kumwereka abanzi bawe ngo dore kanaka amereye gutya na gutya kandi wamuhaye ububasha. Ntabwo ibyo Yezu, ntabwo ari bwo bubasha aguhaye. Yezu aguhaye ububasha bwo gutsinda umwanzi uwo ari we wese, kandi nta kizashobora kuguhungabanya. Kumutsinda rero ntabwo ari ukurwana. Ntabwo Yezu aguhaye ububasha bwo kurwana. Ntabwo Yezu aguhaye ububasha bwo kwirwanirira wowe ubwawe. Yezu aguhaye ububasha bwo kumutabaza. Aguhaye uburenganzira. Dore ndi kumwe namwe igihe isi izashirira. Yezu aguhaye ububasha bwo guhamagara izina rye, bwo guhamagara ubwo bubasha bwe, kuko ari we wahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Uyu munsi rero reba ikiguhungabanya, ikiguhuganya, kuko Yezu yaguhaye ububasha. Buri wese mu masegonda make tekereza mu mutima wawe, ni iki kimpungabanya? Ni iki kimpunganya? Ni iki kinteye ubwoba? Yezu yaguhaye ububasha. Icyo kintu wumva cyakuzanye hano kikuremereye, Yezu yaguhaye ububasha uyu munsi. Kibwire ngo ngufiteho ububasha. Nguhaye ububasha bwo gutsinda ibiguhuganya. Waje uremerewe, waje ufite amarira, waje ufite uburwayi, waje ufite ibibazo bikuremereye. Yezu arakubwira ngo mbahaye ububasha bwo gutsinda ibibahuganya byose. Ibyo biguhugabanya mbese ni sekibi. Nabivuze ngitangira, Yezu aguhaye ububasha bwo gutsinda sekibi mu izina rye. Ni isi. Yezu ati nimuhumure narayitsinze. Yezu aguhaye ububasha bwo gutsinda isi. Uyu munsi isi nta bubasha igufiteho. Tabaza izina rya Yezu. Ni umubiri. Yezu yarapfuye arazuka. Umubiri nta bubasha ugufiteho. Tegeka umubiri wawe. Ni irari ryakunaniye, tegeka umubiri wawe. Ni icyaha cyakunaniye kukivamo, tegeka umubiri wawe, kuko ufite ububasha. Itegeko ufite ntabwo ari ryo wihaye, ni ryo uhawe na Yezu, kandi ufite ububasha. Ububasha rero Yezu aguhaye uyu munsi arashaka ko buguha gutsinda. Gutsinda umwanzi, gutsinda kamere yawe. Ububasha Yezu aguhaye arashaka ko buguha gutsinda sekibi, gutsinda uburwayi, gutsinda isi, gutsinda ibigeragezo, gutsinda ubwoba, gutsinda kamere mbi. Ibyo bintu byose ari ibigeragezo, ibitotezo, ubukene, icyaha, kamere mbi, ubwoba, isi, Yezu abiduhayeho ububasha. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi ibyo bintu byose biri mu bubasha bwawe. Icyaguteraga ubwoba, icyaguhungabanyaga, uyu munsi ukibwire ngo mfite ububasha. Iyo Yezu aguhaye ububasha ntubukoreshe, sekibi arakuvogera akagusuzugura. Uyu munsi wongere ubwire sekibi ngo uyu munsi rero Yezu aguhaye ububasha. Iyo Yezu aguhaye ububasha ntubukoreshe, sekibi we arakuvogera. Bwa bubasha Yezu yaguhaye akabukwambura, akagusuzugura. Uyu munsi ongera ubwire sekibi ngo
mfite ububasha. Kristo Yezu akuzwe. Bwira Sekibi ngo mfite ububasha. Mfite ububasha kuri wowe. Mfite ububasha mpabwa na Yezu. Niba yarakwinjiriye yibwire ngo sohoka. Niba yarinjiye mu byawe, niba yarinjiye mu buzima bwawe, niba yaraguteye ubwoba yibwire ngo sohoka. Nubwo warangaye ariko kandi ufite ububasha. Ujye wibuka gutanga raporo. Uyu munsi niba wari wararangaye Sekibi akakwinjirira, waje imbere ya Yezu umuhe raporo uko intumwa zabikoze. Zagiye imbere ya Yezu aravuga ngo twabonye rombi zitwimvira. Yezu arongera aziha ububasha. Uyu munsi nawe ongera wikwiye raporo ugomba guha Yezu. Kristo Yezu akuzwe. Iyo raporo ya Yezu irakenewe. Iyo raporo ya Yezu arayikeneye buri munsi. Kubwira Yezu ibyo wakoze, kubwira Yezu ubuzima wabayemo, kubwira Yezu ibyagukundiye, kubwira Yezu ibyo utashoboye, kubwira Yezu ibyakunaniye. Nubwo abireba, nubwo abizi, ariko arabikeneye kugira ngo yongere akubwire ngo nguhaye ububasha. Kristo Yezu akuzwe. Ntabwo se dukeneye guhabwa ububasha buri munsi? Igihe cyose rero tugiye gusaba ububasha bwa Yezu, banza umubwire icyo wakoresheje ubwo yaguhaye. Banza umubwire icyo wakoze mbere yo kumusaba ubundi bubasha, hanyuma nawe abone kuguha ubundi bubasha. Yabwirwa n'iki se niba wananiwe nutamubwira? Yabwirwa n'iki se niba ukeneye izindi ngabire nutamubwira uti wampaye ingabire none nkeneye n'ingabire yo gukora iki, kubera ko ubona nyine ugikeneye? Yezu rero arabikeneye, akeneye ko umuha raporo. Uyu munsi nitujya mu butayu, iyo raporo ya Yezu yibuke. Ubwire Yezu ibyo wakoze, ibyakunaniye, hanyuma umusabe ububasha wumva ukeneye bitewe n'ikibazo ufite. Ntabwo ikibazo cyanjye ari cyo cyawe. Njyewe nkeneye ububasha bwo guhangana n'uburwayi mfite, ariko wowe ukeneye ububasha bwo kwirukana roho mbi. Ubwo bubasha burangana se? Kristo Yezu akuzwe. Ubwo bubasha burangana. Nkeneye ububasha bwo guhangana n'ubukene, ariko wowe ukeneye ububasha bwo gufata ibyemezo mu kazi. Ubwo bubasha burangana. Murumva rero ko raporo ya Yezu ni nyinshi kandi twaraziryamishije. Se turibona igitabo twandikamo? Kristo Yezu akuzwe. Imyaka tumaze tudatanga raporo, turibona uko tuyandikaho. Buri wese ayitanga uko abishoboye, n'ejo uzongere kugeza igihe uzayirangiriza. Ariko raporo ya Yezu ntabwo irangira. Buri mwanya Yezu akeneye kuyimuha, buri mwanya kugira ngo akomeze guha ubwo bubasha. Kwakira ubwo bubasha rero turabikeneye. Kwakira ubwo bubasha ni ukumenya ububasha ukeneye. Yezu aduha ububasha, ariko natwe aradusaba kubwakira. Ese twakiriye ubwo bubasha Yezu aduhaye? Kristo Yezu akuzwe. Turabwakiriye? Twakiriye ububasha bwa Yezu? Vuga ngo Yezu nakiriye ububasha bwawe. Amen. Uyu munsi rero niba wakiriye ububasha bwa Yezu, musabe ububasha ukeneye uyu munsi. Yabikwemereye. Ukeneye ububasha bwo gutsinda umwanzi, ukeneye ububasha bwo gutsinda ibiguhuganya, ukeneye ububasha bwo kwirukana roho mbi. Ububasha ni bwinshi. Hari nubwo yenda Yezu atavuze hano, intumwa zari zituye zifite, ariko wowe ukaba ukeneye. Niba wakiriye ububasha bwa Yezu ukaba ukeneye, saba Yezu. Uyu munsi saba ububasha bwa Yezu ukeneye. Ni ngombwa ko tumenya gusaba Yezu ububasha dukeneye bitewe n'ikibazo turimo, bitewe n'intambara turwana. Ubwo bubasha Nyagasani aguhaye, aragusaba nyine kubukoresha nk'uko twabyumvise. Mu butayu uburwanishe kandi uratsinda. Uyu munsi nuza kujya mu butayu, urwanisha ubwo bubasha ukuye hano, kandi uratsinda mu izina rya Yezu. Mu butumwa urwanisha ubwo bubasha Yezu yaguhaye. Mu rugo rwawe
koresha ubwo bubasha bwa Yezu kandi uzatsinda. Aho uri hose mu kazi, koresha ubwo bubasha bwa Yezu uzatsinda. Kristo Yezu akuzwe.